Ibe byiza mbahe kaza hano kuri Off Sport Rwanda kabisa n'amakuru y'imikino. Ubu ngubu tuvugana kabisa ikipe ya APR ubu ngubu ikabiherereye mu gihugu cya Tanzania kabisa aho yitabire umukino w'ijonjora ry'ibanze wa CAF Champions League kabisa bazahuramo n'ikipe ya Azam yabaye ya kabiri muri Tanzania Premier League. Ni umukino utoroshye, ni umukino uzahuza amakipe yombi asa nkaho ajya kuri level imwe kuko ni umukino uzaba urimo competition ya danje kabisa. Muribuka ko ikipe ya Azam yigeze kuza gukina hano mu Rwanda kabisa ku itariki 15 z'ukwa karindwi 2024 aho yakinaga n'ikipe ya Rayon Sport bakina ku munsi w'igikundiro. Rero kuri umunsi wo ku cyumweru ku isaha 12 zo muri Tanzania ubwo ni saa 11 za Kigali ikipe ya APR izabiri muri yakina n'ikipe ya Azam kabisa. Ni umukino w'ijonjora ry'ibanze raundi ya mbere ya CAF Champions League. Kuri ubu ngubu ikipe ya APR yahagurutse hano mu Rwanda ku isaha 5:55 kabisa yerekeza i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania gukina uyu mukino. Ni ikipe ya APR yagiye ihagurukanye n'abakinyi bagera kuri barenga 23. Mu bakinyi bahagurukanye nayo hagiye hasigara abakinyi bagiye batandukanye harimo Kwitonda Rebaka, harimo Kategeya ndetse n'abandi bagiye batandukanye bigaragara nuko bigaragara yuko batitwaye neza mu myitozo yagendaga iba kabisa ya Ishorongi. Mu bakinyi bahagurukanye ni ikipe harimo Ishimwe Pierre, n'umunyezamu Mugisha Gilbert, Ndayishimiye Dieudonné, Nigena Clement, Niyibizi Ramadhan, niyo mugabo Claude, Chimimana Yunus, Ruboneka Jean Bosco, Tuyisenge Arsène, Byiringiro Gilbert, Dushimimana Olivier, Ruhamya Nkiko Ivan, Tadio Lwang, Pavel Nzira, Bauma Victor, Arius Wane, Richmond Lampte, Mamadou Sayi, Godwin Odibo, Dauda Yusuf Sauda, Johnson Chidebere, Mamadou Lamine Ba kabisa. Ni ikipe ya APR yahagurukanye n'abakinyi abenshi b'abanyamahanga bakaba bagiye kabisa babandi twari tuzi ko n'ubundi ikipe ya APR yaguze ibaguriye iyi mikino ya CAF Champions League. N'ubundi bose bahagurutse bajyanye nabo bivuga ko bitwaye neza mu myitozo kuko umutoza Darikonovic murabizi ko agendera ku bintu bijyanye n'ukuntu witwaye mu myitozo. Reka turebere hamwe 11 bashobora kuzabanzamo kuri uyu mukino. Mwizamu nta wundi ni Pavel Nzira, kuri kabiri hagakina Byiringiro Gilbert, kuri gatatu niyo mugabo Claude, kane na gatanu ni ashobora kuzakina kane na gatanu nk'ibisanzwe ni Clement ndetse na Yunus, gatanu hagakina Dauda Yusuf, gatandatu hakazakina Dauda Yusuf, ku munani hakazakina Richmond Lampte, ku 9 hakazakina Mamadou Sayi, noneho bakajya bacisha mu mpande hakajya haca Odibo Godwin cyangwa se bakacisha Mamadou Lamine Ba. Iyi line up nyipanze bigendeye uko imyitozo yaberaga Ishorongi yagendaga imeze ndetse n'ibyo umutozo ukurikije technique yagendaga hereza abakinyi. Abangaba bashobora kuba ari bo bakinyi bashobora tuzabanzamo kuri iyi match. Ni match izaba ikomeye ku mpande zombi. Twagiye tubona ukuntu ikipe ya Azam ikina, ni ikipe yakinye na Rayon Sport birangira itsinze igitego kimwe. Rayon Sport gusa nayo ni ikipe ikinika, twagiye tureba ubusatirizi bwayo budasa nkaho bukanganye kuko ugiye kureba ikipe ya Azam ni imwe mu makipe yinjizwa. Twarabibonye ara ku gikombe kuri mukino wa nyuma yakinaga n'ikipe ya Yanga iza kubatsinda ibitego 4-1. Nubwo ikipe ya Azam ariyo yabanje Yanga ikazi gombora ndetse ikanashyiramo n'ibindi bitatu byo gushimangira ko ikipe ya Yanga ari ikipe ikomeye. Gusa na Azam nayo mu magambo make ni ikipe ihatana kandi turabizi ko yabaye ya kabiri, mwese murabizi yabaye ya kabiri muri Tanzania Premier League, yaje imbere ya Simba kandi Simba ni imwe mu makipe yarakomeye. Gusa uyu ni umukino uzaburyoheye ijisho haba mu buryo bw'imifaniye haba mu buryo bwo mu kibuga kuko kuri ubu ngubu ikipe ya APR nubwo yagiye hanze abafana bamwe na bamwe bamaje kugeramo. Hari abagurutse saa 6 z'ijoro zo kuri uyu wa kane kabisa berekeza mu gihugu cya Tanzania kabisa, nubwo urugendo rwabo rutabagendekeye neza baza guhuramo n'impanuka ariko ntabwo byabakomye mu nkokora barakomeje baragenda. Rero ni umukino uzaba ukomeye, ni umukino twese nk'abanyarwanda ndetse n'abakunzi ba sport hano mu Rwanda no muri East Africa, ni umukino uzaba ukomeye, ni umukino uzaba urimo ihatana ryinshi cyane kuko ikipe ya APR yagiye higa ivuga ko byaba byiza itsindiye hariya Tanzania ku buryo i Kigali mu Rwanda
aferi yazaba yararangiriye muri Tanzania bakagaruka i Kigali baje gusoza aferi kabisa. Ni umukino rero nge nawe twiteguye gute? Jya muri comment utange prediction yawe bitewe n'ukuntu ikipe yawe ya APR ihagaze, mbese n'ukuntu utekereza ko 11 bawe bashobora kuzabanzamo, kuko twaragiye tubibona umutoza Delekonovic yizerera mu banyarwanda cyane, ariko ubu ngubu ubuyobozi bw'ikipe bitewe n'ukuntu abafana bagiye bari responda ku mukino wahuzaga ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Police, bibaza impamvu bageze muri penalty, kuko ikipe ya APR ni ikipe ifite abakinyi bafite karite iri hejuru, gusa na Police nayo ni ikipe yagiye igura abakinyi beza kandi bafite competition ya danje. Gusa ikintu navuga kimwe kuri iyi match, ni match izaba ikomeye, ni match izaba irimo competition. Umukino wo kwishura rero, umukino wo kwishura ukazabera i Kigali muri Stade Amahoro ku cyumweru gitaha kabisa. Mwese ndabasaba ko twazaza tugashigikira ikipe y'abanyarwanda, ikipe ya APR kabisa, tukazareba nibizakomeza kwitwara neza kabisa ku ruhando nyafrika. Reka mbibutse gatoya, ikipe izava hagati ya Azam yo muri Tanzania ndetse na APR yo mu Rwanda izahita ihura na Pyramid, cyangwa se ikipe izava hagati ya Pyramid na GQ yo muri Zanzibar kabisa. Reka nizere ko ikipe ya APR izarenga iyi round ya mbere ikajya muri round ya kabiri, byaba byiza nkuko twese tuyibyifuriza, ikazagera no mu matsinda. Reka nshishikarize wowe utarakora subscribe ko ayikora none, tukajya dukomeza kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye kabisa. Ya Rebo Fabrice, ciao ciao.